Nɔvi lɔlɔtɔwo le etogonyigba dzi, nɔvi lɔlɔtɔwo le duta, nɔvi lɔlɔtɔwo le Afrika nuto katã me, nyɔnuwo, ɖetugbiwo, ɖekakpuiwo, tsitsiawo, ŋutsuwo kple ame sia ame va ke ɖe ɖeviwo dzi. Medo gbe na mi keŋ le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Nɔvi lɔlɔtɔwo, eŋu yeye ɖe gake na mi, mieda kpe na aƒetɔ ɖe ta, ye le mia ta kpɔm le mia ta ʋli me, ye le mia wɔm dziɖula gãwo, ye le mia wɔm yayraƒe amewo, ye le mia wɔm kesinɔtɔwo, ye le mia wɔm lãmesẽkpɔlawo, ye le mia wɔm edziɖulawo glo la, mietsɔ akpedada ne ya ma ɖaa ɖe miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Fofo, mi kaba ɖo agboa nu, akpe na wo. Ke egbe la nɔviwo, biabia sia va na wo hã ke le enya ya sem. Eye biabia nye esia bena, ɖe dzilawo ƒe nuvɔwo ate ŋu agble nu le wo viwo ŋua. Ɖe dzilawo ƒe nuvɔwo ate ŋu agble nu le wo viwo ŋu mahã. Mia tɔgbewo, mia tɔwo, mia mamawo, miaƒe ƒometɔwo ke wo me mi do le, ɖe woƒe nuvlo wɔwɔ kple nuvɔ wɔwɔ kple busunuwo subɔsubɔ ɖi, ɖe wo ato va gble nu le egbe ƒe dzidzimevi siwo do tso ƒome mawo me ŋuti mahã. Biabia ye ya. Nɔvi lɔlɔtɔwo, Bibla ke nye Mawu ƒe nya la, eɖe gɔme na mi. Abe le si ke ye fika ye nu sia nya sia dzɔ tso, nya be Bibla me ye. Nukpɔsusu sia dzɔ tso nubabla xoxoa me. Vevietɔ le Yeremia ƒe agbalẽa me. Yeremia ƒe agbalẽ ta blatɔ-vɔ-ɖekɛ, kpokui bla-vɔ-vɔ-ene yi ɖe blatɔa me. Yeremia ƒe agbalẽ eta blatɔ-vɔ-ɖekɛ, kpokui bla-vɔ-asiɖekɛ heyi ɖe blatɔa me. Afi ma miahe le bena le ŋkeke mawo me la, womagagblɔ azɔ be fofowo ɖu waintsetse, hɔhlɔ̃e, eye aɖo nyɔviwo o. Ke boŋ ame sia ame aku ɖe eya ŋutɔ ƒe vodada ta, alo le eƒe nuvɔ ta, eye ame si ɖu waintsetse alo wain ƒuƒu alo wain hɔhlɔ̃e la, eyae aɖu anyɔ. Le Yeremia ƒe agbalẽ ta blatɔ-vɔ-ɖekɛ me, kpokui bla-vɔ-asiɖekɛ heyi ɖe blatɔa me. Nɔvi lɔlɔtɔwo, heku ɖe nya sia gɔmesese gbãtɔ ke miatɔ tso ne nya ya, abe leke ye Bibla gblɔe nene la, nyagbɔgblɔa etegbe ɖe gomekpɔkpɔ kple eƒe agba nɔame dzi, kpakple etsɔtsɔ si tsoa ƒome sia ƒome alo ƒome aɖewo ƒe enuvlo wɔwɔ me. Afi si dzilawo ƒe enuwɔnawo le ego sia me la, ku ɖe waintsetse ƒuƒu ɖuɖu ŋuti, si nye nuvɔ ƒe dzesi. Ne wogblɔ be eɖu wain ƒuƒu alo wain hɔhlɔ̃e la, ye gɔme be wole gbɔgblɔ bena dzilawo ƒe nuvɔ siwo wɔ va yi. Mia tɔgbewo, mia tɔwo, mia nɔwo, vevietɔ le mia tɔwo ƒe akpadzi alo mia tɔgbewo ƒe akpadzi. Elabe woawoe nye dzilawo vava, dzilawo na mi, togbɔ be mia nɔwo dzi mi le mi le dɔme gakea, ŋutsuawo ye le yewoƒe kɔ tsɔ ɖe mia ŋu. Ɖe
des nouveaux morts de a gagné gomme konane mi agbeto wa était bible al gbogbombe là nous c'est que kude jilope nous nawo si mi agbobe si anye wen chechefe fufu dudu si nya nouveau pe jesi atengu akpon sede wo vioji si que comme bena de vie si wo pe adu le vevem si nya to refe jesi si que comme bena nenye be togbe o to wanu bara wanu vori wanu fiti eye vevieto suwon article po eye o nu bada wa mo po eye o twa mevu o savo po enu mo la va yade jiji me vioji nenyebe jiji me vie yo me trole o fa jima o alléluia me di be na senya gomanye ele vie na nyeklu eye mi gal bia kendongo de jilao pe nouveau ou atenu agblenu le wovi ohun ma de jilao pe enu daka wowo ko wo vayi lo va gbonono me de atva pomuse de o pe jiji me vi oji ma mi agblo le apa de kabe mi agagbo la akpabu mbe matem no ne ma o eyatae le Yeremia fe agbale yamela Yeremia le gomedem na minye bena hallelujah lenkeke maomela o magagbo azo nenema o be fofo wen cheche hohre alo fufu eye adu nyo viao o bena ke bomla amesiamela aku de yawo tofe nu sikenye vodi owola ye fe gome wa chone abaleke biba gbo na mi hale Yeremia fa gbale tato me ne beri enu vodi wala a duye fe enu vodi ko won fe ekucheche ke amajojola e hala duye fe jojo yin fe ekucheche Yeremia le pedon ternya ya jinami vevie be maga no nenema le eisio va vague o kebo enya gbodi ke Yesaya o de fia Yesaya tobe nenyebe Kristo vala no moyo maga no nenema o le nya gbodi ya mela ele de fia mi be mi anya be na ne ewo ejoto fo me voli de me o wa nu daka o wa nu madinu o subo vodu opo o subo mami opo o subo da opo o subo molu opo o subo nu manyata na opo kenye enu ke o modo la subo hegbegbe va oji la ne o ha ga poto kenye jiji me via ogbe yo ha la gbe ma tutu nom amoro gbola bo yina e chechi vokakia otola megbe soglo ogba ina de togbe ziku ogba ina de nusi o mejebo ayi ogbo enu ma fonu ma oke mi atogbo da si dari ke o ma khona mi po gbede o ke khokho va bonebe ese khokho va ya fe nko ye ina be khokho levo ye ele do problem be ha le chechi vo for gatona ina numo fela ke enusi ke jore to oji alo togbo oji le numo subo mela agbedu bono ha wa gbobe o ha poko mele o enuvo wo me la be nuvo la hu mele no vi yo o buke me to oji ocho togbo oji ocho la
Efuma me nouveau kpekpekpe le. Eya to wo do. Ne efuma le ha gbo me. Eye me tro ti me ola. O ma to de di da o. Ke nou ma ton pour me vieux ko ha no. A di ho be e to ha de so blaf po. Te ha de me wo egbe ya. Ano ha si wom no yi. To be de so ho nu. Nou mo kata o gble agbe do me na me. Va sere sika la se gome. Be hiabe ya tole ye pe jime. Eye koko avanai. Abeleke ye Yeremi agble na minela. Bena wo ya la aduma gaba nyinyi maga nyonyo wo ya ko. Ela bena Yesu Kristo vo vula. Eva de gbegle ma kenye forima le wo jime toto kene trota. Be ye maga subo nu mo o la. Ye maga no agba be ye to gbekle ye to o ne o la. Ke o ya la kode de azo. Ela be Kristo pe kusi o va kule miatala e wunu sio katara le miama. Ne ye be etrochi me vava. Menye le chechi vava o. Menye ya gbodura pe vava na tro le woji me vava. Bena nu sio pe ka na cholomo kekem bena pome ke onye pome ado bada o body gbogbo bada yo mo oje. Oyo glasi, o glenwo, o wahavi o wano no, eyo kata o chro, eyo ha agba poto, agba nye egbefe chichimevia, keye de la de vavo, yo ala gbebe ye ala na gbe fiti. Si pome vitu tuwe, etogbe ono, ono, yo chala be aga noela, ke o to di bena, anu sikenya, ouais tchétcha lo ouais foufou tchétcha lo hore que ye to odula ye hala e pa ala banya aduno o haigbe fone ya to jimla ke na be ko de ke maga pon sere jiwo ya ba gbo mi de maga pon sere jiwo ko gbere o ele comment les péchés des parents peuvent-ils nuire à leurs enfants d'aujourd'hui? Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont irritées. C'est-à-dire, nous payons non seulement pour nos fautes, mais pour celles de toutes les générations qui nous ont précédés. Mais il faut que tu te repens, que tu changes la voie que tu menais. Comme tes ancêtres, comme tes parents. Quand tu changes ta mentalité et tu te repens de ces actes diaboliques, ces actes de sorcellerie, alors le sang précieux de Jésus-Christ va te délivrer de toutes ces chaînes diaboliques